simenyiwe simenywa inkosi yesabatha kwabankulu Isabatha eThekwini kwakhulunywa kwathi mawuhlelo selusenkosini ilanga yathi inkosi bonke laba abade bekhuluma lapha ababishopi nabafundisi yathi ngiyabaphikisa yathi baphikisa bonke bakhuluma manga ngiyabaphikisa bakhuluma manga abakhulumi ngawo uJesu yathi babe bekhuluma ngoJesu ngabe bakhuluma yazisho yona yathi ngabe bakhuluma ngami yathi isabatha yimi sisasabathweni-ke nanti unyazi lweso ithi baphikisa bonke banamanga bonke ithi ma bekhuluma ngenkosi uJesu ngabe bakhuluma ngami abakhulumi ngayo inkosi uJesu yathi yizitha lezi zenkosi uJesu ithi uJesu Yekeleni ukukhuluma ngayo. Naligqibelani isabatha. Na ungena lapho. Oyisela ngento ukubhuka. Awushonga lo ngelanga lo. Kodwa uNkulunkulu wakhuluma ngesabatha wathi ngiyalibusisa ngaphezu kwesizotho. Abangakholwa abalandeli manje. Bakhona nje baningi kodwa inhliziyo yomuntu iyaba lukhuni ayithanjiswa inhliziyo alandele ushembu sefikile umkhululi